kumisha uruhu. Abantu benshi bazi ko iyo wumishije uruhu amavuta agenda agashira ngo n'igiheri kikuma. Oya, iyo uruhu rwumishije ubwo uba wenda kurwara ibiheri. Kumisha uruhu ni ukwica bariya. Uba wica runo ruhu rwacu rwo hejuru. Kandi twarabonye ko bariya ni ingabo idukingira. Iyo rero iyo ngabo idukingira wamaze kuyica, amabakteri yinjira byoroshye cyane mu ruhu. Ntago uba ukirinzwe. Kongera inflammation, iyo uruhu warwumishije na inflammation ziba zakwiyongera zikaba nyinshi. Bikagutera kuba uruhu rwawe rwakora amavuta menshi n'ibiheri bikakubona. Ikindi kibi cya inflammation ni uko itinza gukira. Mu kindi kizakubwira ko uruhu rwawe rwenda kurwara ibiheri ni kwa kundi uba urukoraho kumva ruregeranye cyane, umeze nka kwa kundi umuntu iyo yisize isabune